abantu bazirikane ko Arda Güler n'umukinnyi na Jude Bellingham mu mwaka umwe burana urungano barangana. N'umukinnyi muto ariko ufite tala ivuga tala yahereye iwabo igaragara nk'umukinnyi by'ukuri anarwaniwe n'aya makipe birakomeye Real Madrid na Barcelona birangira service agiye kuzera Real Madrid igikundiro aragifite agikura cyane mu kuba ari umukinnyi mu by'ukuri ikipe ya Real Madrid nubwo itaramuha iminota ariko batangiye gukunda mentalite y'aka gasore kubera iki uyu mwana w'umuhungu kuva yaza muri Real Madrid abantu batekerezaga yuko kubera ko umwanya muto cyane muri equipe ya Real Madrid kandi ari umukinnyi nyenerwa muri equipe nationale y'iwabo muri Turkiya noneho nk'ejo bundi mu gikombe cy'Uburayi giheruka mwarayibonye ko yari umukinnyi banahereza n'imipira y'imiterekano yindi wa hafi izamu kabisa bavuga bati yitere ukabona na ba Kalnoglu n'abandi bakinnyi bose baramwubashye baramufata nk'umu grand joueur. Uyu mwana w'umuhungu rero y'imyaka 20 wazamukiye muri Fenerbahce yabayemo ball boy cyane yagize ikintu cyashimishije aba Madridista abana benshi baba Wonder Kid badakunze kugira igihe yabajijwe kuko batabona iminota ihagije yarabanje yerekana impamvu akiri muri Real Madrid yarabanje aravuga ngo iyi kipe ndayikunda icyo ni ikintu cya mbere reka mpera aho ngaho niba haje Barca kazana Real gahitamo Real Madrid ariko wayigeramo ntuhabwe iminota ihagije media bakakubaza itangazamakuru kubera iki wa mwana we ukiri hano kandi udakina first of all iyi kipe ndayikunda ndayikunda rero yakurikiwe n'amagambo akomeye aho yavuze ngo yego iminota mbona ni mike ariko iyo nzabona nzagerageza kuyikoresha neza kugira ngo iyongerwe ariko niteguye guhatanira umwanya wanjye icyo rero to fight for your place iyo niyo mentality y'umukinnyi ugiye gufata niveau cyangwa urwego rwe n'aba Jude bamaze kugira ikintu cya starship cyo kuba abantu banini ku buryo decision yose wamufataho kuyidefanda byakugora mu gihe waho no mwana icyizere ntareponde ngo agire icyo bita crazy numbers byagorana at all bishobora no kugukostinga n'akazi kawe kuba nkwe Jude mu kibuga kuko iyo ugisora Jude mu kibuga biba bisobanuye yuko ubwe nk'umukinnyi byanze bikunze ushyize muri position yo kutishima nyine ikibazo kiravuka nyine kuko ni umuntu utiyumva gutyo nk'umuntu warya kuri bench paraporo n'aba bana kandi narebye nyine ubyaje muri equipe ni umuntu wakoze ibitego 10 mu mikino 10 ya mbere ati ibitego 10 mu mikino 10 ya mbere he has numbers nkuko nabivugaga ikindi nk'uyu ni umukinnyi ufite n'imbaraga cyane ku isoko ba Jude kubera iwabo mu Bwongereza critique za media n'ibindi zitazikuhagarara hejuru samini no twoze turebe ejo uburyo Omedi media y'Ubugande yatangiye kutsa aperi umuriro ivuga iti abakinnyi bari kwimiriro barishakira kwigendera bati ntabwo bakinishwa neza Natadero wanga yari kwimirira ejo bundi aba bakinnyi rero yabikomeye bato hari n'igihe uba ufite impano ariko ukaza muri ze equipe nyine zifite amazina bifite abastar mugahuza umwanya bikakugora gushobora gufatisha cyangwa kubona umwanya wawe ariko hari icyo mona kuri uyu mwana gishobora kuzamubera cyiza impinduka Real Madrid igiye gukora z'umutoza mu gihe cya vuba zizazana n'ubundi no gutekereza ibisubizo bya Erezi no kipe kuba ikipe ikomeye hatabuzemo no kureba uburyo nyine yayi balance akagabanya abastar cyangwa se yanabakinisha akabahindurira inshingano cyangwa se responsibility akaba yakwinjectingamo abandi basore bato kandi beza icyambere ushobora kutagira umwanya uhagije wenda aho kuvuga ngo mbaye muri regular starter ariko akakongerera iminota usimbura
akazi wari ufite cyangwa role yawe yari limite muri sezo turi gusoza ikiyongera muri sezo ikurikiyeho. Urugero niba mubibona Ferran Torres nko muri Barcelona ntabwo ushobora kumara nk'umukinnyi udakina kandi umusimbura ntabwo yamara imikino ibiri atabonye iminota nibura nka 20 yo gukina, arakina rwose. Hanyuma ku myaka gifite rero ntacyo bimutwaye bamwongereyeho iminota nashake ntabere regire starter, ariko ababizi ko muri ba bakinnyi abasimbura batatu ba mbere batekerezwa iyi kipe igiye gushaka ibitego. N'abakamavingo baze 11 ba Real ntabari ariko arakina mu buryo frequently uramubona. Icyo rero we n'icyabura niyo minota 30 kuri match runaka, ariko ntangize indi match ya Valladolid kipe yanyu umpereza iminota 70 nyikine, ariko nitujya muri Copa del Rey 90 nyikine natakane na Endrick mukine mu bitugu. Icyo nicyo basaba, si inshyira mu kibuga Jude abo mu bencheri, si icyo nk'iminota. Ibyo bikorwa n'umutoza wiyizera w'umuhanga ufite confidence, ntabwo abatoza bose bafata izo risk. Mbitekereza rero mu buryo bubiri, bizasaba umutoza runaka. Hari icyemezo cy'umutoza Samir, akenshi buriya abatoza y'Iburayi bagira igihe cyo kuganira n'umukinnyi bagakora ikiganiro cyeruye bari muri office nkuko nawe ugikorana na boss wawe Lorenzo na Samiri, akakubwira ndifuza iki, ongera iki, kosora iki, ibintu tubikore gutya muri weekend, iki gihe dukora ibi. Hari ukuntu dutekereza ko abakinnyi bataganira, baraganira kubwira icyo gutekerezaho. Icyo rero ni ukubanza kucyakira. Icyo kiganiro azajyana n'umutoza uzaza wa Real Madrid akumva niba kijyanye koko n'amambisiyo ye, yumva bidashoboka, yumva atari kunyurwa, hari indi option muri rya jambo bavuze ngo Real Madrid ndayikunda. Ashobora noneho kutabivugana n'umutoza akajya kureba president Florentino Perez. Icyo nacyo kirashoboka ndagwa abakinnyi babikoze. Uragenda ukamubwira ngo ndabibona neza ko ibyemezo by'umutoza bihwitse, wenda Jude Bellingham bijyanye n'icyo bifuza, wenda mu buryo bwo kwataka no kudefanda atanga ibiruta ibyo natanga, okay? Ariko ndabibona ko impano yanjye hari ahandi ishobora gutanga ibiruta ibyo ntanga muri Real Madrid mu kamasezo imwe ebyiri se ndiyo nkongera iyo minota, nkongera izo mbaraga. Donc ibyansaba nkeneye kubikora ndi gukina umupira, niba ari physique, niba ari kongera imbaraga, niba ari ukongera, donc byinshi. Akavuga ati akenshi umuntu abikora yo busiyo akenshi za iyo umukinnyi akenshi yicazwa n'umukinnyi uri muri phase yo gusohoka nk'imyaka ba Luka Modric, ariko umukinnyi bangana mu myaka Bellingham afite 21, Arda Güler afite imyaka 20. Nge hari ikintu hari gutizwa ntibyazamo ubwo yasohoka. Nge hari ikintu neza ku isi yakenera. Nge hari ikintu mbamona ahubwo kizashoboka mu gihe kiri imbere. None se nuko Real itagira gatandatu mwiza n'ubushize twabiganiriyeho kuki Jude atakina 8 ko yabikinaga kandi akabikina neza muri Dortmund. Gusa ikibazo cyiza nuko nimero 6 umwe wizewe biragoye kumubona ubu, kandi tujya tuvuga nimero 6 tukibagirwa ko umuntu yitwa Fede Valverde ubwo yaba yicaye. Yes, ibuze ngo nimero 6 abaye Tchouaméni ukagarura uyu musore ku 8 Jude ugashyira Arda Güler mu kibuga, ufite bari abastari batatu b'imbere, ça veut dire que kipe kabakuzuye. No, icyo gihe Fede yaba yicaye kuko Trent araza gukina kabiri. Federico Valverde se ko atakwicara. Fede ntago ashobora kwicara nawe urabizi. Ku 8 agomba kuba hari cyane. So nicyo rero gisunika n'undi no mwana kuko hari Fede, hari Kamavinga, hari Tchouaméni, hari Jude muri uwo mwanya. Erega urumva ibikiri issue yo gutizwa, iba ari issue yo gusohoka. Ni decision rero ijyana n'icyo we yifuza. Either I am going to be umusimbura uhabwa iminota cyangwa se ngiye kwemera nsohoke. Gusohoka muri Real Madrid nge hari ukuntu mbitekereza ko kuri Arda w'imyaka 20 maybe bashobora no kongera kugerageza bakaba bareba twongerera igihe kirekire tugutiza nka season nk'ebyiri bakanabyumvikana. Wongera amasezerano y'igihe kirekire uzajya nka 2030 dufata amasezerano y'igihe kirekire ugende 25 26 27 twiha imyaka 2 turebe uko bimera, uzaba usigaje 3 ku masezerano, nibigaragara ko hari icyo waza gutanga uzagaruka i Madrid, nibyanga tuzabitubona ko a 22
biragaragara yuko nyine nta place yawe nta rumu yo gupfumuriramo, then ushaka kugenda kuko imyaka ibiri hari ibintu byinshi. Nko mu myaka ibiri ushaka kuvuga nk'ibintu bitatu bishoboka muri Real Madrid. Ikintu cya mbere, ikipe ishobora gukora success, bamwe muri abakinnyi b'abastar ikabarekura ikabagurisha. Rega Rugaju kimwe no bintu bizaba haboneka imvune, haba na meforume umukinnyi asubira hasi. Erega ntabwo bivuze ngo azakuganza iteka ryose, ushobora no kuba umuswa agasubira hasi. Mbambwire n'impamvu kujera patience y'abana igoye muri iki gihe. Urebye muri equipe ya Chelsea ushobora kuba itari mu bihe byiza pe, ariko umukinnyi wabo mwiza uvugwa kuruta abandi ni Cole Palmer, afite imyaka ingahe? 22. Equipe ya Arsenal inyenyeri imaze imyaka 5 ubwo ari n'inyenyeri ni Bukayo 23. Barca inyenyeri yabo Lamine Yamal 18. Urabyumva? Jya no mu yandi maklebe abana bato barimo kurya neza. Jya muri Bayern, jya muri Leverkusen. Ari ikintu kimwe gitsunika Arda Güler. Like Arda nk'umuntu uyoboye equipe y'igihugu ya Turkiya, haba n'umwe mameri jweri bahari. Erega impamvu mbwira impamvu yakwihanganira kuba mu bencheri byiteka ryose. Ari ikintu kimwe gihari, ntabwo ari uko Real Madrid iki byica byose ubu ngo beregana. Afite 16 afite 20. Ni mukuru. Iki byica byose regana Ancelotti ntabwo ari umuntu wa rotation cyane. Ancelotti ni umutoza uvuga ngo nyene nabonye abanjye beza. Ntabwo mwibuka ko hari igihe Benzema na Vini bari bafite 80% by'ibitego Real Madrid itsinda. Ancelotti ukunda ameze niba yabonye ko Hernan Crespo na Shevchenko na Kaka batsinda ibitego bya AC Milan, bahita bagutegeka abasigaye bose bagatuzona abandi bose mukorera aba batatu. Muba barazatsinda ibitego, ntituzigera tubura ibitego umunsi igihe cyose cyari n'ugitsinda Savari ko mwese mukuza kuri service zabo. Ancelotti nikameze niko yahoze niko yamye nikazahora, ntashobora guhinduka. Ariko buruzi ikintu kimwe gishaka ariko azagenda, ndabona deal yo kujya muri Brazil iri imminent, aragenda pe. Uzi ikintu gishaka guhita gito, ari ashaka kuza nk'umutoza